Yes, nimenya vuba twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Tuguma dushimira abo bose bakurikirana ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kora no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu igihe tukibishyiraho. Nkuko mubizi rero tubagezaho udushya, tukabagezaho inonde, tukabagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Umunsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abantu bafite like nyinshi kuri Facebook cyangwa se icyo bita page. Ari ukuntu usanga ufite page yawe kuri Facebook ukaba ufite abantu bagiye baguha like. Ubwo tugiye kureba urutonde rw'aba celebrity cyangwa se abantu bazwi bakurikirwa cyangwa se bafite like nyinshi kuri Facebook. Nimenya vuba TV, muri kumwe na Bukari. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga bita Taylor Swift. Taylor Swift ni umuhanzikazi wo muri Amerika uririmba injyana za pop n'izindi zigiye zitandukanye. Afite like miliyoni 74 bikamushyira ku mwanya wa 10 ku bantu bakurikirwa cyane kuri Facebook. Ku mwanya wa 9 hari uwo bita The King of Pop, Michael Jackson. Nubwo yapfuye ariko yari afite like zigera kuri miliyoni 75 bikamushyira ku mwanya wa 9 mu kugira like nyinshi kuri Facebook. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Will Smith, umukinnyi wa filime. Tumuzi muri filime igezweho igisohoka bita Bad Boy for Life. Will Smith rero afite like zigera kuri 75 n'ibihumbi 400, miliyoni 75 n'ibihumbi 400 like cyangwa se followers. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Justin Baby. Turamuzi nawe aririmba pop, yatangiye umuziki ari umwana muto, akaba afite like zigera kuri miliyoni 78 n'ibihumbi 700 bya like kuri Facebook, bikamushyira ku mwanya wa 7 mu kugira aba follower benshi cyangwa se like nyinshi. Ku mwanya wa 5 turahasanga ku mwanya wa 6 turahasanga Rihanna rero nawe ni umusitari uvuzwe mu ndirimbo zigiye zitandukanye, umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Amerika, akaba afite miliyoni 81 z'aba like cyangwa se aba followers. Ku mwanya wa 5 turasanga Lionel Messi, umwari-Argentine wagiye utwara Ballon d'Or zigera muri 6, akaba afite miliyoni 89 za like cyangwa se z'abakurikirana ibikorwa bye bya buri munsi kuri Facebook. Ku mwanya wa 4 turahasanga Eminem, King of Rapper, mu baraperi rwose bafite agafaranga gatubutse. Kuyeho kugira agafaranga gatubutse, afite like zigera kuri miliyoni 90 n'ibihumbi 40 z'abakurikirana ibikorwa bye buri munsi kuri Facebook, kamushyira ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga bita Vin Diesel, tumuzi mu mafilime agiye atandukanye yo bita Triple X, izo bita Fast and Furious mu bice bigiye bitandukanye, akaba afite aba followers bakaba miliyoni 100 n'ibihumbi 101 n'ibihumbi 60 by'abamukurikirana buri munsi kuri Facebook. Vin Diesel aza ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 turahasanga ngo Hips Don't Lie, Shakira. Ni umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Colombia, akaba n'umubyinnyi, akaba afite abamukurikirana bagera kuri miliyoni 104 n'ibihumbi 600 kuri Facebook, bikamushyira ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa mbere ninde? Ku mwanya wa mbere ni Kizigenza. Kizigenza mu mupira w'amaguru. Wundi ninde? Ni Cristiano Ronaldo rero ukuyeho kuba ari we wa mbere ukurikirwa kuri
kuri Facebook no kuri Instagram ni uza ku mwanya wa mbere hafi na miliyoni 200. Kuri Facebook rero akurikirwa n'abantu bagera kuri miliyoni 122 n'ibihumbi 100 byose hamwe. Cristiano Ronaldo rero arakunzwe cyane haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Niwe rero ufata umwanya wa mbere no mu gukurikirwa cyane kuri Facebook, akaba afite page ikaba iriho like zigera kuri miliyoni 122 n'ibihumbi 100. Nimenya Vuba TV twarabihaye, twarabiyemeje, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha. Mwari kumwe na Bukarif, reka tubonane ubutaha.